روج باش کردستان روج باش گلی تماشاوان هجا و برس ام جاردنه به برنامه که نول هم بر اکران ونه میوان مالا ونه ام دبیجن سبه وقت منزانن روزکی پیروز جبو گل روزالات ناوین تایبتی جبو گل کردستان سبه روزانو نوروز روزا سرهلدان روزا برخدان روزک نوش بو گل کردستانیه ام جانا دا نوروز همی گل روزالات ناوین و گل کردستان پیروز دکن ام دبیجن جشن و نوروز و پیروز به آنا جی ام دخوازن دیرو که دا ایرو ام تماشا بکن پشتی دیرو که دا ایرو جی ام میوان خواب بدن ناسندن و امیرو جی دست مجاره خواب بکن که کرم کن ام بنرن دیرو که دا ایرو چو بیه 845 هزین وایکینگ eriş birin serparisi 1345 gerserke binave Mars, Satürn و جوپیتر راستیواتن 1809 لاشبورگ ناپولyon Bonaparte dışarı Avustralya را بسرکت 1916 teoriya izafete yazanyar binavu denk Albert Einstein hatwaşandın 1933 نزکی باجار آلمانیا مونیه یکی من وارگه هنگشتیه نازیه هاتنا وکرن 1988 هزین ارتش عراقی ارشی چای قندیلی کرن چکن کمیایی بکارانین و گل نچارما کش هرمه درکوه اف جوه که انفالا دویمین تبناف کرن 1991 باجار کرکوکه به تباهی آزاد بو 1995 دولت ترک 25,000 لشکران بناوی اپراسیون اپولا ارش بر سرباشوری کردستانی و بدهان گندیه کرد کشتن 1999 که لپک شهرستان بوتان چه الباقوانیل دیجی مدیریت اولیه چالیک یک جانگوری پیکانی 2003 شرل دیجی رژیم صدام حسین عراقی دست پیکر گلی میوانا ما دیرو که دایرو تماشا کر من سری داجی گفته بود سبه نوروز روزا پیروز جبو گل کردستان جبو گل روزالات ناوین دو میوان من هنه ایرو امیل سر نوروز هنگ نیقاش بکن نوروز چیه وطن نوروز چیه ل کردستان نوروز چاوته پیروز کرن امیرو سروی هنگی باخفن میوان من یک جی پارلمانتر ما بره یاشن نخی برز لیلا بیلیک یه دنجی نویسکار لیکولینر برز ککشار و رمات مسر چاورات چاون باشن ام ود دست بکن برز لیلا ام دخوازن ون هم هنکی خواب دنا ناساندن و یادجی سبه نوروزه جبو کرده روزک پیروز کرد به سرالدان نوروزا پیروز دکن سروی ام دخوازن نرینه و بکرن سپاس دکم جوه درجی تماشاوانی خیلی هجاجی سلاف دکم حرمت دکم دو دم از د پارلمانترا د HDP د پارلمانترا شرناقی بو بریوجی دی سال شرناقی 2009 هذا مجلس هفسروك مجلس بالبدري بریوجی zaten کاری جنی خباتی جنی دکر ایروجی مخابن هاتن بدری sürgün vederi bunun rasti eseri de khazım şeyi demeyi ve nevroze 2019 reheval zülküf de şahsiyet avide de şahsiyet mazlum doğan de Zekiye Alkan Berivan Ronayı hemi şeyde nevroze şeyde şureşi az bir tin mezbejna khalber want tevinim o nevroza 2019 لهوالا خه هفسروکا خه لیلا گوینو اکو ایرو لگروا برچوبنه حبس زندانا اکو لجیهانی و لکردستانی ایرو کتنن چالکیا گروا برچوبنه از نوروزوانو نوروزا گلی کرد نوروزا رجلات ناوین توایی پیروز دکم راستی نوروز د پیوا خد zaten روزک نوی یعنی کوکا پیوده روزک نوی مها اداره خزایی خنوجنده که yani her deri خزایی خنوجنده که yani زندیه بچوک حتی مزن وقت چابش ما خوینک دچ همی جهانی خزایی توایی جبو گلی کرجی وانی yani adar نجبو خزایی تنی نوجنی جبو گلی کرجی نجوانی yani جبو جنی کرد جبو جوانی کرد جبو وانگشا نوجنیه Nevroz rojlata navin de pirgel piroz dikin.
hem li Asya'ya te pîroz kirin, Rojhilata navîn te pîroz kirin, gelê Kurd pîroz dike. Zaten dîroka Newrozê ji bo gelê Kurd diçe heta 4305 sal berê. Yani ne nihê o çîroka afirandina gelê Kurd bi Newrozê çêbûye. Bi pîrozkirina Newrozê çêbûye. Afirandina gelê Kurd, azadbûna gelê Kurd, efsana em bêjin kawaya hesinkar ji wê derê tê. Her gel henin çîrokê wan heye xebuan çîroka afirandinin azadkirinê çîroka gelê Kurd jî rastî aliyê resmî jî yani fermî jî hatî nivîsankirin vê demê yani Gotya roja vejînê Newroz. erê rastı. Yani o sayê lebelê hemî kes Newrozê hatina biharê hatina nûvêjina xezayê pîroz dike ya lê bere gelê Kurd li berî wê tişkîdinê jî pîroz dike. Çawa ku hesinkarê kawal hemberî dihaqê xwînmêş wextê azadiya xe ala azadiyê bilind dike agirê Newrozê pêk dike û agahî ji bo hemî kesê wanî dişînin. O Newrozê agirê pêk dikeve. Tabii sembola Newrozê agirê kawaya hesinkarê agirê Newrozê em bêjin yekîtî, biratî ji bo gelê Kurd, jiyanek azad e, afirandina jiyana azad e. Yani gelê Kurd bi vê manê nêzîkê Newrozê dibe. Dîrokê de ji wisa bû, îro ji wisayê tabii ki vaz 40 salê dinê de Newroz bi em bêjin kimlikek siyasî jî hat hevkirin kimlikek siyasî sent emkanın xandina wan jî bikin. Yani Newroz divê 40 salê da wek wataya xwe dîte dibêjin ya ji bo Kurdan Newroz rojekî serhildan e, rojekî berxwedan e li hember dagirkera li hember zulmkaran. Em dixwazin vêya ji te pirsin mamızda tu hinekî li ser felsefeya Newrozê yani mitolojiya Newrozê kawê hesinkar çima rabû çû li hember daqşer kir em mesele çi hinekî bêjî Belê gelek spas bo mêvandariya we berî her tiştekî bername te pîroz dikim Rojbaş Kurdistan serfiraziyek ku îro li kêleka te û Leyla Xanimê ez mêvanim û mijareke pir giran li ser li ber me îro ku hemî çawa ji heqê wê derkevîn sibe Newroz e Newroz wek ciwanekî an jî em bêjin rihiyeteke çend hezar salî 6000 sal dibêjin 4000 sal dibêjin 4500 sal di nava gelên arî yên Rojhilata navîn da temenê wê pir e lê hemû salê bereva jî cejn û şahiyên din carekî xwe nû dike ji ber wê jî tim ciwan e genc e em bi fenomenekê re rûbirûne ku hemû salê bi xwe re gelek mizgîniyatîne sivar rojeke pir dîrokî ye bi taybet bo me Kurda ji ber ku bawerim ew mîtolojiya ku li ser Newrozê li ser destana Newrozê gelek lêkolîn li ser hatine kirin bêtir ji her netewên ku coğrafya pîrozkirina Newroz ji em ê pişra behs bikin bêtir di nava Kurda da wateya xwe cewherê xwe nîşan dide ku çawa zeha ku kawaya hasinkar hatine hemberî hev tu dizanî mîtolojî elmeke ku behsa fikr û bîr û raman û awayê jiyana milletekê di hindek ustûre hindek tiştê yenî çîvanok efsaneya da dike milletên ku xwedî dîrokeke dêrînin dîrokeke kevnarin yani elmê mitolojiyê nava wan da bihêz e êca di nava Kurda da jî dema em behsa Newrozê bikin gelek wek dibêjin gotinên hindek beraqil hindek gotinên aqilane li ser Newrozê têne gotin Newroz wek bihar yani wek tiştekî sirûştî roja yekî ya biharê ye dünya yani wek dibêjin serkeftina ronahiyê li hemberî tarîtiyê germ dibe germ dibe jiyan dest ev tiştekî sirûştiye tiştekî rastîne di berê da du ceşn hebûn di nava milletên Rojhilata navîn da bi taybetî li dunyayê jî elbette li Almanya jî ev cejne heye di nava İngilîsa da jî heye yek bi qasî heft meha kar û xebat bû yani wek mevsimê karê bû
هنگی کو دست پیدا کرد موسم کاری یا کار دگودنه نوروز دما زوستان دهات داریتی دهات دگودنه جشن مهرگان یعنی بقاسی 5 ماه خلق استراحت دکرد مال دا بود تشتی کو هاوینه و بهار آماده کردن دخارن استراحت کردن و راجع اوجی دکردن جشن یعنی یک روزای کازستانه و روزای کا بهاره لسر نوروز یعنی سرکتنا چینا فقیر و هجار یا کو سیستم و ظلم لهات کردن لهمبری ظالمه کود شاهنامه فردوسی دا و د میتولوژیا کردا دا کاوه حسنکار و زهاک دینن همبری هف مثلا دبیجن کاوه حسنکارک بوه لکردستان بویا نقطه جی دیار ناکن هندک دیبیجن منطقه رواندز هندک دیبیجن آمد هندک دیبیجن منطقه اورمیه هندک دیبیجن بوتان و دیبیجن زهاک جی پاشاک بویا کو هندک جی اورشلیم هاتیه دیبیجن 900 نوتو یعنی 1000 ساله تنی روزه کیم یعنی 900 نوتو نه روزو 364 روزه حکم کریه روزه داویه بریکو به 1000 سال زهاک هاتیه او جهولی راکریه پاشاک بناو فریدون آنیه سرکار و چینا فقیر هزار دورا حکوم کریه چونکی گلک ظلم کریه و اجا او چیروکاوی دورو دریجه اگر تخص از پشرا چاوا بحث لسر تکرین امی به دریجی هندک بده تایتر بحث بکن که چاوا زحاک خون مجیه جوانا و جوانا چاوا هر مهی مثلا دو کس هاتنه کتنه متفاقاوی هفکاری چکرنه خوارنه چکرنه او هر جدو جوانا یک خلاص کرنه او چوه چیا و نفش کرده جوان چه بوه بشرا چوا کرن هجده کرن کاوه یک جمایه خاصنه بکنه و کاوه رابوه خلق دوره حکم کری هرشی سرکوشکا زحاک کریه ام بشرا بدکاریم به دتایتر بحثاوی مسئله بکن نه مسئله شو ما قلت میتولوژیاوی بزنیان هم مسئله‌وی هنر کی زلال بکن بله از خوازم مثلا اردنگاریا نوروزه جی کلی هاتیه پیروز کردن یکم کدره هاتیه پیروز کردن یعنی مثلا کاوا تشت گیدنی به کاورا کرداش خورا روزه گینو گوتی او روز آزادی مه و آگری آزادی پکت بله او گوتی از خوازم اردنگاریاوی یعنی جبو تماشاوان ما ده اردنگاریا نوروز گلک برفره اول ده ولاتین کو جرات بجن ایران یعنی جهوار جیانا آریا نوروز 6000 سال بريدا تي بيروز كرن بشرا تو ورا مثلا لكردستان لإيران كو جغرافيا قالك وقت از بيجم كردستان ني پرچدني كردستان غيري ويا كود بند سالاداريا ايران ده گرجستان افغانستان کوسوو وكدن قزاقستان قرقيزستان تركمانستان افغانستان حتى امتين الباني بتايبتي دناوا وان ملتين كو قزل باشن چما جبركو بلکه صدمه که ماینا نوروز جدید پشتی هاتنا اسلامی اوه دبیجن نوروز هفت چاخ بویا یعنی به ویدمی که حضرت علی یکمین امام شیعه در روزایی که بهار دا هاتیه دنیای و دناوا کردا دا به تایبتی دناوا 4 پارچه دا پشتی شر جهانی یکی کردا دو جغرافیا خدا با آوایی که برفرت رخمی همون ظلم و زورداریا نوروز پیروز کرنه ایجاد ناوا وان ملتین که من بحث کرد یعنی افغانن، کردن، فارسن، گرجن، قزاقن هر یک با آوایی که جدا جهف نوروز پیروز کرن اما دناوا کردا دا هناك جلا فرق نوروز اون فرق یا کردا بله هم خازموی افرسکه گلک مهمه بلکه ایرو مجارا منو یا لیلا خانم یعنی به او تناف دا بو یزید ترجمه به تایبتی لپی سال هفته ها بری و سال پنجیا و هر چقدر هاتیه به تایبتی وان سالان دل باکور کردستانی کردا نوروز کرنه او درفش کاویانی یک کاوی حسنکار کل دجی زهاک رابویه لدجی ستمکارین که ولات وان داگیر کرنه بروی هندیجه اگر تو نحال
تورن جواکی لی بدهی مثلا نوروز دناوا ملتین روشهلاتا ناوین دا دبیجن هری زیده یعنی ملت دن به آوای نورمال وک جشنکی وک شاهیه که پیروز کن اما کرد نوروز دیکنه هجته که داخازین خوین سیاسی و به دست خستن عدالت جواکی سیاسی الولات خو به تایبتی جی لسال نوتا او پیدا یعنی مثلا بری ویج یعنی ده 1980 دا لباکور کردستان لهمبری دولت جور بجورین ترکیه حتی روژا ایرو حرکت آزادیه ده بن سری پیشنگیا پکه دا او آلا گلکی بلند کرنه او ام ایرو دبینین که داوی بری چند ساله ترک مجبور من که بیجن نوروز یا میجی حال بکه ترک نه آرینه او جشن یا آریایه اما زخت و زور حرکت سیاسی کرد سر سیستم دستالدار لیا ترکیه اقا زیده بو بوکو قیمت و بهای و آگری و بلند کم بکن آنین گوتن نوروز یا میجی یعنی خوکرن شریک یعنی خوکرن شریک اما دیسا جی تو دبینه مثلا شویدی متشتک دخان دگوتن د دنیای دا نبویه نه قومیه کو مثلا لباجاره که وکی آمده کرده که نوروز سال در باسبوی چند سال بری نها پیروز کرن بقاسی 3 میلیون انسان تدا بجا دبیجن یعنی دبیجن کس بقاسی کرده وکی کرده پیشوازی نوروز ناکن اما به هجت و هنده کو دجبری خول دجی سیستم دستالدار نشان بدن ذاتن کاوه آسنکار جی بوه هنده رابویه کو داوی به ظلمه بینه و هرشی سر کشکاوه کریه و پاشا که عادل آنیه سر حکم از پشرا یعنی بلا از زیده یعنی او نبیم از تنینا آخفم از پشرا بحثا هندک دتایوی ده شاهنامه فردوسی دا بکم و هر وها میتولوژیا و دیسا دناوا کردا دا تمام گلی تماشاوانا نها دوسیا که می تایبته ام دوسیا کو تماشا کن جردن ام میوان خراب دما هاتنا نوروز دا مرول دورا هفدجون روگشیا مروان بگرمای سورشته تیگو هراندن تیوی پیدا بونا هزه کینو دلاش و رامان مروان دا هزا جیانی و داخواز نوزه ده تردبن جبر ویجی کردا هاتنا بهار و نوروزه شکرا کرنا همجته کیش بوستنا مافین خو ین سیاسی نتوی او روش سال 1955 دا هیا روژا ایرول کردستانی بردامه دمکیل باجار باشوری کردستان سلیمانیه ماموستین وکی پیرمیر دوکانی سرکشیاوی خبادت کرن و هیا سال 1907 بردامد که لپاشه لپرچه دن ای کردستانی به تایبتی جلباکور کردستانی حرکت آزادی نوروز وک میراثی که چند هزار سالی گریه سمبولک لدیجی رژیم داگر کر آب ترکیه و هیا روژا ایروژی هبونا کرد و کردستانی نافجرینه ایرو اگری نوروزل چارپارین کردستانی رونا یکنول پیش بری جیانو قدرا کردان وکریه پیشتهاتنا اسلامی تنی نشانک اولا زردشت نوا گلداد مینه او جا اگره زندی ماینا چانده کوها پیشتهاتنا اسلامی دنا و فارس و کردان دا کارکی نویا کو فارس جیرا چهارشنبه سوری و کرچی جیرا چهارشنبه سورد بیشن اگری نوروزل پیوسته دی جیهری بلندا جیانی دا بی پیغستن کو او جی سربانی خانیانه لهری من وکی هورمان کارکی وها هجی بردامه لپرانیا گندان گل شوا نوروزه لسر گروچیان آگر هلدکن کچو خورد شنومیر پیرو جوانجی لدورا آگر دعوت ادگرینن و بسر آگر دا بازدن لگور باوریا اولا زردشت هیجی لهنه کره من روشالاتا کردستانه آگر دا چارشما هری داویا ساله و شوا داویا ساله شمسی آنجی حتاوی دا تهل کرن جبر کد باوریا زردشتیان دا هلکرنا آگر دا دسپیکا بهاره دا یعنی سرکت ناروناهیه لهمبری تاریتی و همو جوره نخوشین جیانه گشکرنا آگر نوروزش کردانا تیوهاته دجبریال همبری کفن پرستی و بداوی آنینا جیانا اسیری و بندستیه دروشا ایرو دا کرد لهمبر ظلما داگر کران آگر نوروزه داددن نوروز بجوهری خوی راسین جبو آزادی و رزگاریه کرداش با آزادی خو هیا روژا ایرو نوروز کرنا نیشان دجبری رامانین خو ین دج داگر کرین کردستانه اموی دجبری نها بهترش همو پارین کردستانه لباکوری کردستانه دبینن ایرو پیروز کرنا نوروزه دناوا کردان دا خودی واته یک سیاسیه کرد با آگری نوروزه را هم پستکین خوی سیاسی و هم جی چند خویا چند هزار سالی نشانه گل جهانی ددن
باوایەکی Tirkiye narijî ji bo kêmkirina qîmeta pîrozkirina Newroza Kurdewarî berî çend salan navê Newrozê kirin, Newroz û wek cejnekî xwe binav kirin. Newroz çirûskeke ji ber Hesinê Kawaya Hesinkar Pekiye ye û mizgîniya xilasbûna ji dehaqê despot û têkbirina wî ye. Newroz qebûlekirina zilmê ye, têkoşîna dijî zilmê ye, bê çawa hebûna Newrozê hebûna Kurd be, hebûna Kurd jî hebûna Newrozê ye. Berxwedana ku îro li qadên Amed, Wan, Urmiye, Süleymaniye, Kobanê û hemû Kurdistanê de berdewam e. Sala 1982 berxwedana Kawayê Hemdem Mazlûm Doğan û şehîd ediniye Bîzava Bakurê Kurdistanê manîfestoya Newrozê ji dagirkerên Tirk ra bi temamî da kişif kirin. Di girtîgehên leşkerî da Kemalîst pir xebitîn ku îşkenceyê giran agrê Newrozê û girêdana şoreşkerên Kurtiya felsefa Newrozê ra bi yek carî di dilê tariya girtîgehên xwe da veşêrin. Lê xort û keçên Kurda yên qehreman jî qehremaniya xwîn û riha xwe tevlî agrê Newrozê kirin. Zindanên tarî bi agrê canê wan ronî bû. Ronahiya vî agrê destpêkekên bû. Lê vê tîrêja biçûk li cîhanê deng veda. Ev qîrîn li hember zilm û zordestiyê bûleyî. Mazlûm Doğan, Sema, Zekiye Alkan, Raşan Demirel, Ronahi û Bêrîvan bi bedena xwe ev agir mezin kirin û nîşanê hemû cîhanê dan bêkat têkoşîn çawa tê mezin kirin. Ew bi dengekî bilind qîriyan, berxwedan jiyan e. Gelê temaşevana me dosya taybet temaşe kir em niha bi zivirin stûdyo dîsa mêvanê xwe ra nîqaşa Newrozê bikin. Birêz Leyla birlik wîn cî ku hûn lêne herêma ku hûn lêne taybetî Newrozê pîroz dikin. Yani Newroza wan wek ger û geştênî ne. Tedî kekşar jî anî ziman gote hinekî Newrozê pîroz dikin ji xwe wek rojekî nû ye diçin seyranê digerin ama li Cizîra Botan wîsanayê pîroz kirin Newroz. Wek Kawaya Hesinkar ku li hember dihaq çawa sereldanê pêk tune wisa tê pîroz kirin em dixwazin hinekî nêrînê we seroyekê. Ya zaten vay 7 sal gelê Kurd bi agrê Newrozê berxedit. Gelê Kurd bi tekoşîna xwe Newroz pêşxistiye. Newroz jî gelê Kurd pêşxistiye. Asıl Newroz û gelê Kurd wek bedenekê, wek vücudekê yani hevdû geliyayê. Erê hevdû pêş dixin. Vataya ji ber wê ji bo gelê Kurd jî rastî jî vataya herî zêde ye. Yani merekane belki noda, nodu duda, nodu yekê li Kurdistanê li Bakur Newroz çawa hat pîroz kirin. Çünkü wê çaxê ji bingehiya wê dîsa botan bû. Yani nodu yekê de serî de li Nisêbînê Newroz hat pîroz kirin. Wan bêjin di taxa de bi grubê biçûk. Yani her tax, her gund hepkî bi dizî bi xwe jî. Wanî de hatin pîroz kirin. Ama Newroza nodu yeka dîsa li Cizîra Botan û li Şirnaq û dure Nisêbîn, Amed bi wî awayî kitle. Yekemîn kitlê herî zêde nodu yeka. Yani Amed zanim li qada deh qapî ku îro dibêjin meydana Şeyx Saîd li wê derê hata pîroz kirin yani dîmenê wê berê hene em jî li wê derê bûn yani em pir ciwan bûn. Hindik bû millet yani. Erê rast e. Pîrozgî îro milyona millet pîroz dike yani. Zaten piştî Newroza nodu duda dîsa li Cizîra Botan dest pê dike. Agrê Newroz wê derê tê pêxistin. Ew dîrokî ye. Yani Newroza ji bo dîroka gelê Kurd dîrokî miladî ye. Çünkü ew agrê Newrozê li ku ê berxedanê ê têkoşînê li Cizîra Botan li Şirnaq hat vêxistin hemî Bakurê Kurdistanê Newroz agrê Newrozê geş kirin. Yani ji ber wê nodu dudu tişkî cida ye. Tabi hem berî wê dagirkera çikir em veya bêjin nodu yeka çel welatiyê me hatin qetil kirin. Dîsa nodu duda nodu heft welatiyê me hatin qetil kirin çünkü gelê Kurd serî rakiribûn yani ev aliyê Newroz artık siyasî bû. Newroz artık netevî bû. Newroz artık çanda Kurda bû. Newroz bêjim di qada da bi herikin qada û hemberî koletbûnê sekna rûmet bû. Yani tabi devleta dagirker jî ev dît yani. Asıl piştî Tevgera Azadiya Kurdistanê xava kir. Tevgera Azadiya Kurdistanê jî nêzîkbûna Newrozê her tim girêdayî hevdibûn yani. Newroz nas kir. Ev wek kir taca serê xe. Yani aliyê pratikê jî em bikanê bînin. Mesela sekna Mazlûm Doğan.
خد درکتنا مازوم دوغان پشتی 12 ایلون همبری و دربه همبری داگرکرا و همبری و زلما زرداریا لزندانه مازوم دوغان به سه کبریتا آگر نوروزی به بدنان خخص اما مازوم دوغان وقتی او آگر بدنان خخص زانی بو که او آگر جارک دنیل کردستانی ناف کردان آتمر او آگر حتی ایروهاتیه مازوم دوغان وقتی او بریارسن تتشکوت یک ایکو داگرکری زندان ای zulme kirin darbeciya got ki em teslim nabin teslimiyet em ticari kabul nakin jder ve jigel kurda got li hemberi darbe li hemberi zulmkara li hemberi dihaka em ne beçaren çare hey ev jagri nevrozi yani tabi pişti tevgar azadiya Kurdistan'ı pişti mazlum doğan ev ruhi mazlum doğan yürü hati hatta ve roje hatta zülkü gezen yani nevroz bu me ev jbo gele botan em rasti bejin yani rastiya botan heye قدری و 18 سال اجرا در جیان دکم از سخت از مردینمه اما زارت بوتانی مزبیجم از بوتانم تشکی یعنی گل بوتان zaten çavaku xazaya botan نهشتی کج وید خزای در باس بیه دیروکه ده حتی وگاوی çavaku قصای بمب بارandın قصای خراکرین چه بوی دی سازی او چیا او خزای سر نگه خزای گلو بوتان جو خزایا خی هزاق جو خزایی دیگه خزاق جو خزای تکوشینا جو خزای تفگر خ دستینه tabii ki çandavan hinç çandu çanda kurdiroka kurdin ve dere ve şartiye yani erişa ve davi jbo khasariya demokratik qusay zedebun ser botan sekin kharakin her zedel ser botan çe bu devletinde be hamdikir yani be hamdikir çünkü ev hezedi bine gele botan ve de rexsna gele botan dibine sekna gele botan dibine yani em rasti bejin ruhi botan ruhi Mehmet Tuncu ruhi botan ruhi siyabendi ku birindar biji birina xab peçe refheb nereve lehemberi dagirkera disas ve bu sekne bir sekine ruhi botan eve ruhi botan kene seveye رهی بوتان دلیلیه زریای بسری خه او حوالی خه بس سد روزان شش ماه لشرناق برخدان yani بوتان وسایه tabii az باورد kim ایرو tabii kim دلدخواز ام ایرو و دربد az باورد ki manka gele بوتان همی کس فیستان adudurun keyif خشن çünkü وقت بچن آزادی وقت بچن سرهردانی گلی بوتان بیوری هد için قادا پشتی خسریات دموکراتیک نوروزا هری یکمین راستی الجزيره بوتان بريارسار مقوم الجزيره نوروزا پیروز بکن tabi hem پشتی خسریات دموکراتیک او دور پیش کنن بردوام دکر یانو هفتاکی ام بیجن الجزيره بوتان شرناقlı سلوپی همی باجارو کevede navçevede düzmün dor peş kirdiysa aynı bir avay dor peş kir mekhabate xekir ne hüştün mesela bajer piroz bikin rasti mesela şağı az tırsiyam devri bajar belki hek jmere jbo gel zahmettir be o devri bajer gotun em hune piroz bikin 1 milyona zira botan komple vala bu her ikin ve kades ve roje ticari birnak gelişine gelişlopil her avayı hatın nevrozaxe bissekne rumet tu gotne kadar gavji paşnavitin duin alaxajı bilend kirin vakti kade embelabun devleta Türkiye askeri polisi paş fekşin çünkü geldi ve kade de bu ittifakiye o bu agren nevroze vaniş kade derket خب پاش بکشند yani mecbur mu? لهمبر و سک لهمبری ve sekna botan cizira botan ve paş kişan o gel meşan hatta ku nava cizira botan çalekya keri rumet bu çalekya keri mezim bu yani Kürt nevroze gele Kürt nevroze bivi avayı pirozdık lehemberi kolekirniye sekna rumet sekna azade afrandına jiyani jiyana afrandına jiyana bindeste bivi avayı xadidet keve tabi lehemberi ve xadiderketini o nevroz siyasi netevi o çandi peşket devleta dagirkerji lehemberi ve biryar eksent
نود و پنجا ناوی وکرن نوروز ان کرن نوروز و شخره چیروک یک جاوا کرن شخره چیروک یک جاوا کرن چیروک افراندن آوا کرن ام راستی بیشن چیروک گلکی چیروک آخه افراندن دور بنویسینه چیروکی وان پرسه اساس دورج میتولوژی وان انجی دورج راستین وانین دیروکی لی یعنی وقت بریجی میگوید لیلا خانم اشاره فکر اما کی بونه سبب کو دولتک لسر میراث عثمانیه 600 سال ور و 100 سال جلی ور بشرا بین تسلیمی داخواز ملت که به اراده بکن کو به آگر نوروز او مجبور کرنه رابن تاریخ که سخته یا ببینگش خورا درست بکن زان او گلک مهمه یعنی دستکفت نوروز درجاهی دیروکه دا بو ملت بندست هر تم وک نشانه که وک سمبوله که بویا لهمبری ظالمین کو دبیجن تو نه ایرو ده ام بیجن بحثی اگر ام بحثی افسانه نوروزی بکن بحثی راستی نوروزی بکن ملت هریزه ده روشهلاتا ناوین ده حتی ده دنیای ده خودیتیه لدست کفتین دیروکی نوروز دیگه کردن از ویانا بیجم ها من چند روزه کو تا گوتو میوانی من بر روزه ایرو من لیکولین لسرکر مثلا ده راگهاندنا انگلیس آلمان و فارسان دا کو کم زیدم رو خاص لیبنی رکات شد بیجن به تایبتی فارس بیجن یه هری زیده نها به جوش و خروشه که جبو چکرنا عدالت و به دست خصنا مافین خوی نتوی و سیاسی خبات دیکن نوروز با آوای هری باش پیروز دیکن کردن و به تایبتی ترجی اشاره به پیروز کردن نوروز لباکور کردستان دیکن تشتا گیدن امام سته نه جشنه که کنه یا مربه چما مربه افقاله خودی درکبه؟ یعنی روزه که نه یا مبازه چما سر و قراب؟ او زن چما جبر کو او دزانن وک ما به موسی عنتر گوتیه اگر هنج زمانه مده ترسن عادت و عرف ما ام جویل سر زیده بکن سر گوتنا ما مستای خو فیلسوف مازن موسی عنتر اگر هند زانن کو هون لسر آخامه لسر دیروکامه یا چند هزار ساله همو دیروکا ترکا لروشالاتا ناوین لکردستان نابه هزار سال ام وای بحث 6000 سال پیروز کردن نوروز لسر آخا خود کن زانه او گلک نشان دن جهانکو ثابت دکن جیانا کردال وی والاتی جیانا که خود دیروکا که دیرینه اگر او تسلیمیت او رزالت دوی معنایکو لسر آخامه حکمت خود شکرنه و جبر ویجی جعدت و عرف المده ترسن او تین نوروز دکن نوروز او دیرو که بی بنگه جرا چه دکن و که او قرب سر بفری هبود گوت نظام ناوی کرده هات یگو یعنی هندک تشتی کومیک دبیجن تو بیجی زارو که 5 سال جی پی بکنن زانه اما یعنی تو نکاره حبونا ملتکی به خودی و دیروکات دیرین او به فداکاریا کو مظلوم دوغان و کاوی آسان کربری رحشان نظام گلک شهیدین دنین زکی آلکان وانه او نوروز یعنی مثلا دبیجن او دروش ما برخودان جیانه لی او برخودان جیانه او چاو بویا مال دیروکه تو فکر دکی او درفشا کاویانیا کو او آلا کاوی آسان کر لدجی زهاک بلند کرو ملت لدورا حکوم کرو بسر کتن و کوشکا زهاک شاوتاندن تو فکر دیگه او کار و او پنگاوا کو مظلوم دوغان و حوالین وی زندان آمده دان دست بکرن جوی پنگاوا دیروکی کمتره اما ام گرکه بزانین ایرو کو به 3 میلیون 2 میلیون میلیونک نحنکه تو انسان دورا حکوم دیگه لجیه که بجی کردستان بجی نوروز از حق خود خاصم گرکه هنگه ام نخته و دروش ما بر خودان جیانه بزانه بنکو خودیه چه قیمتکیه ایرو هم نه صبح نوروزه لآمده دیسان نوروز تایبتی به پیروز کردن جاوه همون ملت دنیا دنیا لأوه جنه هادا گلک آجانسا
روزنامه‌وان خو کامیرای خوشاندنه آمده دو ریل بر هندک پارلمانتری انگلستان یان آلمان گرتن کو دخواستن بنرن بشن چاودریه اری چاودریه لسر نوروز بکن ترک هند ترسیان ریل بروان گرتن و ایرو وگرنه ولاتین وان زانه بروی هندیجی یعنی هیچ فرقك حتى ام دكارين بيجين كي يعني از في خلاص كم ايرو كون نوروز بيروز كرن لباكور كرسانه بتايبتي صد برابر واتياوي بيامن وي جوهري وي خودي واتترن جوي تشتين تشيوانو كين افسانه‌ای ين اساطيري يعني استوريكو د شاهنامه فردوسي د هاتن نویساندن لسر کاوه اسنکر و زحاک اما ام ایرو ویچتی در راستی داد بینن گلو د سردما کاوی دا همو هزار کس دورا و کوم ببون چه او هنه همو گوتن ندی اما وایا ام ایرو به چاو خود بینن 1 میلیون انسان لآمد کوم دبن کی و دستانه بنویسه کا فردوسی کا حضرت احمد خانی کا ملای جزیری آنجاق ده استران و هنر مدا ام دکارین و بانگی بس سر مجرا ستران و هنر و نوروز او مسئله کی دنیا من نقاش ایجب که ما مسته سال 2012 دا والی دیاربکر تبیرا و گوتبو پسی کانجی گرک نکه و قادا نوروز اما میلیون ملت داکت قادا نوروز پیروز کرد پسی که کردن تنیکتنی اوجی مجبور هات کتی جبرویجی گاونه برز لیلاج گوت تدی عسکری وانو پلیس وان خو پاش بدن ملت کتا قاده لهمبر ملت نسکن یعنی 2012 اوان دیتا کو اف ملت تشقاز زور دین پیشاویج الهمبر و زور محقق او برخدان کی پیک بینه او سرلدان کی پیک بینه او روزا خو پیروز بکه جبروی کیجی یعنی نوروز جبو کردا ته واته کوجی ان زمان واته جیانه واته هبونه başka جی alternatif خانینه یعنی مگوت جکاوا حسنکار دست بکر حتی نکاوای همدمی مازلوم دوخان سما یوجه رونای بریوان رهشان زکیه گله کسی وگوان ایرو جم دبینن حوالیوان تساری حوالیوان دیکو دوی دوزه دا نهاد گره و برچی بونین دا لیلا گوان ناصر حوالندنی براستی جی برخدانه کرده حتی نکرد بسر کون اوی بردام بکه اویا وسا خانت که دوسیا کی می تایبت و دوسیا خو تماشا پینگلی میوانا جادو نمی بهفراف کوکلا شوربه چو بای هسکه پرناکه ای کدنت شردابه شیره گلی میوانه برنامه ما بردوام از باورم لگور دلی ویه ام میوانه مالا ونه اونجی ما تماشد کن دخوازه وجه هبه اون سر مدیا جواکید کارنج مر بشینن ام تشتین گوند خوازنجی بینن هم بر اکرانه و برز لیلا تبحثا بوتان کر بحثا پیروزبایی نوروز کر ده نوروز دار رنگه جنه تدکاری هنک بحثا یبکی جن چوا دبد نوروز دیانه چوا خود خملینه برنگ جنه نوروز نگی وقتا خود بینه یعنی راسته یا چوا کیرو پیشنگتیا برخدان جنه کردکه لیلا گوندکه جنکدکه دروج دیروکی دجی پیشنگتی دیسا جندکه هله جنی بوتان zaten وقت مرد قاده ده اولی دبزته قاده ده او کل وده اولی لهم بری داگر کرا برخده ده دیسا جنه yani asıl ku zaten xezayı afrandi jine yani jiyan lider dora jini hatiya vakirin nevroz ji xezayı jinji xezayı jiber ve peşengtiye jindiki gele botanji jini botanji dayki botanji bir rengi nezikti ben tabi gele botan ya vaz 4 sale li botan rastiji zor zahmetiş derbas buyu yani kedi berdeli pir granj dan wan dayıkna berdeli pir gran dayı yani do parlamenter ame amedi li gundeki bu dayıke kat xabit hemizavi ve bazbavat kumuji godari ker
yani pir kedanın, pir eş ditin, pir eş kişanın. Jine Kürt dahi ki Kürt pir rastij kişanın ama disaji lehemberi sistemi lehemberi desulatı aracı seknek brumet dike. Jim bavar dike çünkü. باوریا و هی باوریا و تکوشینی هی باوریا و جیانی هی باوریا و خزایی هی باوریا و روز آزاد را هی و گریدای آخا هی گریدای خزایی هی جنوب بوتان جی بیوی رنگی دیچه zaten erişe ku vakti eriş deslatar eriş ki jber ve hem avli eriş dayıkadık evli jinadık ev jve zanı çava ku mepskane got jbo ku bingehya nevroze vala bikin cevheriya nevroze vala bikin befermi nevroz xazın piroz bikin ku devj gela berdin gele Türkji gele Türkji ve nevroze piroz naki yani kabul nekin ya çişki dere bingeh gitine çva piroz yani bingeh aklına piroz jber ve yani eriş her izede jine kurdu ve kalan nevroza amedekir rasti didiroka kurda az bavardikim nevroza 2013 ji az peşkeşvan nevroza mecbur diroki yani manifesto rebere geliyor Kürt لودری هات خواندن حمله کردی برومت بو وطای هری جبو گلی کرد جبو گلی ترکیه توایی جبو روزلات ناوینجی توایی نوروزک ام بیش وطای هری گرین بو ام جوی نوروز ودری بو tabii ki rebere geli Kürt müzakerede o da manifestoya kadar jbo rojlatan abin jbo geli Kürt o geli Türk jbo jiyanek vakef jiyanek be rumet azad kirin او manifesto lüvederi hat xandın de böyle AKP MHP faşist iktidara faşist lehemberi ve manifestoyu sekin jbo ku pskereka Kürt beşer u behun beçare serkirin naat hesabı wan yani jbo ku helbijartın eki jbo ku deslattariya kabul nekirin o erişe herizede hatın serkurda yani ev erişe iro embejin tamam 7 salı gele Kürt tek koşun dedi 3 salı her avayı berxedidin lebeli evdem pircidayı yani evdem peşeroja meceve Diyarbakır peşeroja gele Kürt evdem ev Diyarbakır jber ve ev vataya ve demi zedeye nevroza 2013 be Almancı hat agri nevroze bir manifesto hat pexistin eğer euro devleta Türkiye be aliye siyasi be aliye çandi be aliye abiri divi hali de be eğer 2013 ve nevroze xedi derketan ve manifestoya xedi derketan euro hali Türkiye ne bu yani her diçi tek diçi her diçi tek diçi hem de velatı xedi tek diçi yani civakavi xarabe cihanı dar şey ne baş dibejin çürüme yani civa kavi yani rızandın ekli nav civa kavi çeydi be Ali abori siyasi çandi ez derke be pişkiwani jildi euro Türkiye çeydi be eri velatı Türkiye ji lider ve velat ji be hava artık xedi aşitiye derneket xedi birati derneket dugo xuyun uşar bi avayı ke hin euro juvani yani bijartın ek peşame be kunzanın ama ne bijartın Erdoğan disa geller tevayı bu olar tevayı şerdeki wani li meydana tepeyve yani tedbeci bişara serkeve yani nikanı serkeve kez bişar bu bişar qiriş bi avayı o bişar ne serneketi kez bizore nagijar yani nikanı yani o davata ne haklı bu ne rasbe debin kevi yani başka çaretunu o heza faşizmi bir fikri romani faşizmi bu zihniyetetini kan peşkevi imkantını dirok edetini diroka cihan edetişkivanitini hem faşist tek çünü rast evet tek biç yani dosya kime heye gali tamaşamana naha danasına pırtık ekame heye em havravi tamaşavkin cardine me havrav Dve pirtûkê da dîrok û Rasya Rojhilata Navîn serhêmê xwe serb zimanekî zelal hatiye vegotin. Nivîskar Rûstem Cûdî dîroka ku ji aliyê serweran ve berova jî hatiye nîşandan û serê wê nixmandine bi hostatê serdevka wê rakiriye.
ده همان دمیده راسیا دیروکا روشلاتا ناوین و هیمینوی اساسی با همان هستاتیش خواندوانان را رادگهینه. به تایبەتیژی دیروکا روشلاتا ناوین جواب رواج هاتی نشاندان راد خبر چاون خواندوانا. سدمان ستاتوکوین که حتی نه چما نهات نگوارتن راد خبر چاوان. تیگه، نرخ، باوری و هیمن اساسینی روشلاتا ناوین بزانستیج مرارات گهینه. تایبەتمەندیên jiyana bêdewletiyê bi çi rengî û jiyanek mirovan çawa dibe bi hêsan û fan ber ji xwendevanan re vedike. Hûn dikarin pirtûka nivîskar Rûstem Cûdî a bi navê Rojhilata Navîn ji weşanên aramê peyda bikin. برزکێک شار مەگاوانت تەژی گوتبوو نەورۆز و çand di strana da Newroz. Mesela di çandê da, di hunerê da, di vêjeyê da cî Newrozê. Çi qas jî digre cîkî çawa ye? Di dîrokê da yani di nava çi Kurda da bi taybetî jî Farsa da cihê Newrozê di dîrokê da di efsaneyên û di hedîs û di çîroka da cihekî biland e. Di nava Kurda da ji Melayê Cizîrî û Hezretê Ehmedê Xanî bigire heta Mamosta Pîrê Mêrd Qane bina mala Bedir Xaniya bi giştî hema wên ku karê rewşenbîriyê kirine di karê xwe da û were heta salên pênciya Mamosta Qane Mamosta Pîrê Mêrd hunermendên Kurdîn weke Hesen Zîre geleka wane xwastine bi hilkirina agirê Newrozê di şevek beriya pîrozkirina Newrozê yani îro ku dibêjne çarşemba sor Çarşemba sor. Belê çarşemba sor xwastine wateya siyasiya Newrozê peyamên wê bi civakê bidene naskirin. Salên pênciya sala ku Mamosta Pîrê Mêrd wefat dike komeke zaroka li Silêmaniyê dore xwe kom dike û agirê Newrozê hel dikin. Wê demê li Bexdayê ferman tê ku carekî dî tiştê wisa dubare nebe. Li pey mirina Mamosta Pîrê Mêrd Mamosta Qane ew karê wî ewa wî berdewam dike. Piştra di salên şêste û şûn da di nava Kurdên mêyên Ermenistanê da qîmeteke giran bi taybetî di arşîva Êrîvanê de erê Kurdên Êzîdî em dibînin di arşîva radyoya Êrîvanê da stran li ser Newrozê gelek hatine gotin we pir ecêb e ku min berê xwe da arşîva xwe ew stranê ser Newrozê herî zêde Mamosta Aram Tigran 6 stran li ser Newrozê gotine. Hemû jî wek marş yani wê demê wan sala piştra bi geşbûna agirê şoreşê li Başûr û li Bakurê Kurdistanê eger hêcetek eger delîlek eger derfetek hatiye pêş stranê Newrozê ji hêla stranbêja ve hatine gotin şivanperwer û Gulistan di salên heştya da piştra koma berxwedan di wê serdemê de Eyaz û Erdewan Zaxoyî beriya wan lê Rojhilatê Kurdistanê Mamosta Hesen Zîrek Elî Mihemed Şêxo li Rojavayê Kurdistanê yani eger kadroyên hereketeke siyasî nekarîne bibine wek dibêjin şirovekarên manîfestoya Newrozê dema yek dengê Eyaz an dengê Aram Tigran belê an jî dengê Mihemed Salih Dîlan ewa wê senfoniya wê çêkirbû an jî dengê Eyşeşanê li salên nota li pey çêbûna eyda cejna Newrozê li Şirnexê û Bohtanê ku yekemîn car min bi dengê wê zanî ku li Şirnexê yani li menteqa Bohtanê Newrozek çêbûye çünkü ew têda behs dike dibêje li Şirnexê wiha qewm û ciwanên me wiha hatine kuştin zarokê me wiha hatine kuştin yani kasetê we hatine Rojhilatê Kurdistanê sala not û sê bûye tam tê bîra min û bu dengekî mezin jî dema ku kadroyên siyasîn hereketekê nekarîne vê manîfestê şirove bikin civak di nava çardîwarên mala xwe de fikir kiriye ku Eyaz çi dibêje Aram çi dibêje Gulistan çi dibêje an jî komên navenda çanda Mezopotamya ku hûn bi xwe jî têda bûn
چما او قص قیمت دن نوروزه او ده به سبب کو بچن لپی بگرن تاریخ نوروزه به تایبت جنراسیون نو جبر کو ده آلیه میتولوژی داجی نوروز پیروز کردن نوروزه لگور جدرین دیروکی یعنی وقت شاهنامه جی کردا پیشنگی جرا کرنه بنیر مثلا دما کو بحثا زحاک و کاوی و کشتنا دو جوانا دکن و پشرا دو کس بناوین آرمایل و کرمایل دکونا متفقه دبنا بر بسیار متفقه زحاک و جوانا کو هر دوتین یکی خلاص دکن پشرا او فردوسی دبیجه جوانا کو یک خلاص کرد و پشرا بقاسی چند ماه بونه 200 کس او بونه دست بکا شورا که او به فارسی وساد دبیجه کنون کرد از آن تخمه دارد نجات که از آباد نیاد به دل برش باد یعنی دبیجه نها ام دبینین کو نفش کردا جوان کسایی کو وسا خلاص بون بریوان دو کسا و بنیر بحثات تشتکی دیروکی جدی که یعنی ریل برمروت که ام بچین لیکول نبکنج برکو او شاهنامه به دست فردوسی دی سردما سلطان محمود غزنوی ده هاتی نویساندن یعنی بری 1000 ساله 50,000 بیتی و هنه جوان 50,000 بیتا به هزاران کلمه پیف دیدانه تنی 860 چند پیف عربینه یعنی زمان فارسی جی پارسیه لوی دریجی دبیجه مثلا گو دبیجه که از آباد ناید به دل برش باد یعنی دبیجه گو نها دیساجی کس یعنی به چاوه که ترحم آنجوک دبیجن به حرمت و قدر گرتن لکردانان را بس ویدمی بو ما ثابت دبکو لخراسان بری 1000 ساله جی کرد هبونه چونکی فردوسی کو نهات کردستان بگره یعنی او کرد کو ایرو خراسان 500 ساله بری وانه کرد خوجی جی هنه یعنی بنر تشتکی میتولوژی بو مر ریوت که چونکی فردوسی د سردمه که دا جیا کو بحث زحاک و کاوی کریه چما خاصیه لدجی ظلم و زورا سلطان محمود غزنوی جی به آوینه سردما خو براستی نوروز نها یعنی 40 سال شوندا بویا رنسانسک بویا شورش فرانسا چاوا رنگ و روی دنیای جیان گهراند نوروز جیل کردستان به تایبت لباکور رنگ و روی جیان کردا گهراندیه و خیره که مزن جی تیدایه از باورم ای شف رایدارین دولت ترکیه و به تایبت اردوغان حتی سبه نرازه که سبه دیار بکری چه بقه و مول بش دنین باجر دنین کردستانی گلی تماشاوانان امیروجی دوستی که می تایبت هست دوستی ما بناوی ولات ما کام بنرن لکردستان شهرستانی کردستان چوایه ام بناسین کرم کن شکفتن حسونه بر روژاوای نافچه آمده فارکنی و نزدیک 8 کیلومتر دروای باجره. لسر ریاض ناو برا فارکن و باتمانه ده دما مروب بر باتمانه و دچه لسر ملی چپت که و. حسونه درستی خدا باجاره که شکفتانه. الگوری خباتین آرکولوژیک هاتیم بونکوش سردمین آرکیک و اف درب کولان از ناران هاتنا آوا کرن. اف باجاره کونار ده کنتاری رزچین البته ده هاتیه چه کرن. بریا کمرو بگیجه شکفتان خرابین حمامه که و دره که کلگوری شکفتان جی قرنا ناوین مانه مرو پشوازید کن. سر و سر ادوان شکفتان دا وشاری مروان سرمست کن اودبن سردما کورین. درین تنگتا مروفت که ناو شکفتان لدما مروفت که هندور جور و ایوانین مزند ناو هفدا دو طبق یک باره درد کفن پیش بری مروان. هر وحاد ناو شکفتان دا پرسکه هکی جوی دمی مایه جهه که میهراب و ایوان کوی مزن جهه. اف پرسکه شی دناو زناران دا هاتیه چی کرن. جدیار باجار شکفتان حسونه دناو زناران دا جوی این آوه جی هات نودان که اف جوهک آوا برف و بارانه دیگه هینه سارنجی مزن این باجار شکفتان. آنگو حسونه برز لیلا بیلیک هر نوروز ده دما بحثا نوروز ده که هر نوروز ده هل بجارتنه گل پیشیامه یعنی هم کبنه هل بجارتنه اشاره داری 4 سال 5 سال جارک تشته گوسا چد به
بقول زان أنا الكردستاني هالبجارتنك هي و دبن زخت زوری دا براستی براندامن من نامزدن ما کاری خواه دمشینن ام دخوازن سروی اکی هن اکی اون چی دبیجن دخوازن چی بیجن جگل بوتان را بانگا و چیه يعني جبركو اف هالبجارتم جبو ما قالك مهمن جبو قال كردستان قالك مهمن دبي خدي دركتنك بكوره وقت ويجي پارلمانتری بوتا و پارلمانتری گریل بدره ام دخوازن نرینه و بگرن سر هالبجارتنه راستی پیشتی 2015 حتی وگاوه ادوی قدم مهاجاکی ارتق سی مهاجاکی هالبجارتنك چیه دبی یانو اگر سروک کمار سروک وزیر نکان بولاته کی ریوه ببه نکانم سیاستنا پاکش تمیز بکه ev vani bebi yani her deme az bavar dikim yani pişti ve helbijatne işte dibe helbijatne de disa dest bebike çünkü evet tek bir şey yani başka çare tüne tabii ki ev helbijatın ben sevana faşizmi xabat tekirin yani به her avayı eriştikin endam tengirtin xabatkar tengirtin zaten بهزار حوالeme xabatkarime parti ve gavi dehafsu zindana de yani eko nikanı bir cezayı her gram her mezin dixazin derke volat Kürdistan'ı vala bakın bir avayış xabatı gedike euro her avayı için ser partiye me amale bele vay bir sürü xabatı helbijatın despekiriye çok azı astengici derxin çok azı hemberi ve xabatı bir sekinici disajı gel bir he tekoşina greva birçmini nezikti ben biskani maqala ve dayık ekrej bir nakim yani dayık jbok havale kuj bol zaten şöyle de jwi gundi xabat bikin dayık wan peşvazi kir lebele bir he greva birçmini bir he او چنگ او دایک باش زانه بو که اول بجارتن جی جبو تکوشینه شاقه gelek درخواست ده راست دایک جبر aldı desteği de bu peşya yani hem qalar ve demekir qala kure xekir tekoşine kir hem jî wek mamustakot acı desta bu ale peşvazi kir sekna xal ve deri nişan dayano tabi çünkü dayık baş zanı ki دوی تکوشنی ده هلبجارتنجی شاقک دبی بر یعنی دبی آنکا گریوا برچوبنه هیه اوجی تکوشنک شاقک دنیه gerek mere ve nezik bive ama gerek mere Hamid şağa da şey liber xebede هلبجارتن جي تشكوانيه از نابجم از بیا باور دکیم یانو هلبجارتن هبجی تونه بشی سبه گلی کرد بمليون اي بچن قادا ev için qada amede çi astengi hebe tune gele kurd ev wani bike tabi xede derketina qada nevroz xede derketina helbijatine jî yani çünkü yani geriday hevdu yani revşa cihan çavi cihaneci çavi Erdoğan jî evil ve qade bi yani ev bejin yani süyeki adar ev çıbı emel takada qada da tabii ki gele kurd evet elbette eşkere be cihaneci çavi cihaneci büyü avaylı bedere ne havci em bangaziye bakın yani rastici zaten geli botan az yani az dibejim em gış dehindar geli botan hele bir 3 saliye 4 saliye daviye de مپوره ببی گلی مپوره جیان کرد هر چیز بچه خدید یعنی نه پیوست از بانگازی گلی بوتام بکم او سبی وقتی بچم بی قاعده جی از باور کم اوج مبتر همی تشتی زانبونه بچ artık gele botan peşketi bali siyasi bali çandi diroka tekoşini zaten diroka tekoşini wan jiyan kiriye yani ne aliminin wan ere wan te cikitin wan pevre jiyan kiriye rasta botan bebore her rasta botan وقتی بیشتر سرکانیا بلافونا کردال همه کردستان مازنه لکودری تو دچه پرسیده بیشتر ولی عصر مجبوطان هیجا حالا من لیلا جیرو گلک بحث بوطانه که کام بحث جیدن جبکن لگور من از بیشتر منها بیواجوه که گلا گرینگ ترج سالم بری لگور من به وقتی بیشتر به
وجه جيانا كردا إيرورا روبرويا لهيلك داعش تنداوية للرجاوي كردستاني رايدارين دولة تركيا ين سوريا ين عراق وين إيران دلوان دلرزك هاي البلاد شبابه صانع بلكي ایرو یان صبحی روزا نوروزه چاوا کاوی حسن کر آلا خو بلند کر درفشا کاویانی صبح اموی مزگینی جبی بیسین کو داعش به دست کردا بداوی بو داعش جزحاک و خون رژن 100 سالن هزاران سالن بری نتنی کمترین بلکی گلا جزیده ترن اوان مجی دو انسان هر روزه او دکر اوان لی اوانا روزه مجی هزاران کسا انسان دو کجن جوان اما دلشنگال جی لکوبان جی هویتیاوان دید یادن جی صبح نوروزه 31 مهجی 10 روشوندا حل بجارتنا اوانا همو مکمل هون همو دستکفت مازن دوزا سیاسی کرد از بجم دوزا سیاسی لرخ پیشکتنا دوزا چاندی دوزا سیاسی جی دستکفتن هری مازن یه دیسا ببینه پارا کرداش برویجی دستلادارین ترک به تایبتی دوان روزانه دا مورال کوانیا گلک نخوشه هی اردوغان کود گوت گرک ام وی توییت اویا داویه دهم سر دیوار فیسبوک خو بلاف کرد دبیجه دیسا تک دیل تک bayrak تک ülke تک devlet تک تزانی یعنی آلیه کشی دیچه کردستان دبیجه ام همو مسلمانین بانگامن بو کردین مسلمان یه به تایبتی جکو بوان سلوگان و دروشمن سخته ین کسین وک اردوغان تین خاپاندن دی بجن ام مسلمانی ام براینه و دمت تو اگر مسلمانی برایی تو چاوا به شوونیستکی وک هیتلر یه مهپی را به حوال بند فرقته مهپی کو سرکشی راسیسم دیگه وک 1937 هیتلر ل اروپا چکر یعنی حرکت هیتلر بو سبب که 6 میلیون انسان جان خوش دست بدن ای کردین مسلمان ای کردین نظام چه فکر او بو من فرق ناکه اما گرکه تنی دوان حرکتان هدا آلیه که دبیجه لترکیه کردستان تنیه هرم بلا بچنه کزای عراق یعنی باکور عراق بحثا کردستانه لهيلك دچ جولاميرغي شرنخ دبيجا من وصانا غوتيه هد سردما تكنولوژي تورن جواكي اوقات بيشكتن تو چاوات وصادقاره بحس وحسين خلقي بليزه ما كرد اوقات اpolitiken gerek امويج بزانن يعني دوان سالانه داد بتايبتي 20 سالن درباس بويدا لتركيا مثلا جواكا تركيا دان بنيرين ملت هري كو سويه بلند سياسي هيا كردن و ام دقاد نوروز دا مدیتیا صبح جی ام ببینی بروی هندی جی پیروز کردن نوروز صبح چه کسی تی که والی آمده گو پسکی خوشی بلا اوجی پسکی خوبی اری بلا اوجی بین چقدر ارتش دبن نظام کردستانی میلیتاریزه دکن بلا بکن اما حمل روجاوای کردستانی هم وقتم بانگا او کمیته آماده کردن نوروز جکیری گوته کردیم پرچدنین کردستان جی بلا بین جنهاد از زانم ل اورمیه ل هورامان ل مهاباته ل زاخو ل دهوک کرد ایرو ل دهو ل آمدنه اجا گرینگیا و نوروز ل باکور کردستان اوکو پیامن و تنه بو حرکت سیاسی ل باکور کردستان دینه جاوی کردیم پرچدن جی ملت دنیا بندز جی به تایبت ایران ولاد افغانستان دیسا لپیروز کرنا نوروز ل باکور کردستان بنر د دیمن دا مدید او دکومنتا بچوکل سر نوروزه لهورمان جی عینا وک کردن باکور کردستان جن و میر یک جن یک میر بکنجن کردی او مشعل آگر بلند کنو نوروز پیروز دکن د سالن بری دا چتا تنبو یعنی به تایبتی جی لهورامان کو زیدتر نزدیکی اولا زردشتیه بروی هنده جی صبح دیسا رونسانس که لسر وان رونسانس 10 سال بری 20 سال بری 40 سال بری یه دیسا خودی به خودی ناسامه کنو و یه دیسا رنگ و روی خو لکردستان برواجی خون و خیال اردوغان و مهپه و نظام باخچلی مخچلیا یه رنگ و روی خو نشان بده yani behel bijartine da vak xoyad dike tiştên ku tên gotin şxul anketên ku dertên jî tekçûna wan e
ji bu tekçûna wan jî piçekî em tam di navê tek biçin yani. او فكر دكن نها hez bidin tekçûna wan neze نها او دبيجين ما كرت خلاص كرنا ليلى خانمش بحث كر قلت هزاران كسي من هذا جرتيجي هادانه او فكر دكن قالك جاد بيجين جد اناليز خدا ما خلاص كرنا تصفيوان دي دس بكريا ام چونه در و سنور اما صباي ببينن her roş xwe operasyonê xwe dikin em dosyekê me taybet heye dosya me li ser tenduristiyê gelî temaşevanan me guzanin tenduristî ji bo her kesî lazim e dibe em tenduristiya xwe miqate bin ka em binin doktorê me çi şîretê li me dike ji bo tenduristî em hevra temaşe bikin. Navê min Doktor Berzan Uçaman. Ez doktorê dilim. Ez îro ji wara behsa krîza dil bikim. Krîza dil di nav xelkê de epey zêde ye. Ji bo ku însanê me pir ji tiştê goşt û tiştê pir hes dikin û li xwe diqet nakin di nav xelkê me de daha jî zêde ye. Çigarek şandin û hereketsizî nava xelkê me de pir e. Em pir sebebê wî ew e. İnsanê me ji bo ku xwe gava singê wan bêje cana mîdê wan jî bêje naçin doktor pir cara ji rêviya da qalb krizî derbas dikin û rehmet dikin. Ev krîza dil em pir sebebê wî genetîk e ji aileyê tê piştî wî cigare ye, tansiyon e, şeker e, kolesterol e. Di her emrî de tê dîtin. Özellikle gava nexweş di aileyê de qalb krizî zêde be serçilî de gerel xwe baş diqet bike. Mutlaka salê carkî here yavê xwe mêzeke, şekerê xwe mêzeke. İcab kir têke ve makîna bazdanê. Gava ku tişkî dinê îcab kir tomografî, anjiyo ya jî tiştê jî îcab bike ê ku di aileyê de qalb pir e. Belêtî qalb gava ku şikayet kî te tine be oynîş kavda bîna te biçikê tu rehet bibî tu zû bibatilî gava singê te bê orta singê te bide pişta te wan şikayeta gerem heriv diqet bike. Şikayetê dil bi şikayetê mîde re jî pir tê li hev xistinê. Cana nexweş nan xwe dibe mîdeyên deşê û xwe dirêj dikeve temcê dikir carkê nê ji xew rane bû. Meriv wan tişta jî gere diqet bike. Gava hûn zû reht bûn, gava hûn meşiyan singê wê da pişta we ya jî milê we çepê muhakkak herin doktor kî bira şerîtê qalb bikişîne, bira tehlî we dil mêzeke. Ji bo ku meriv ji vî nexweşînê muhefaza bike gere meriv cigare nekişîne. Gere meriv kîloya xwe diqet bike, şeker kolesterolê xwe kontrol bike, gava tansiyon zêde be gere meriv wî bikere binê kontrolê. Gava ku nexweş singî bêje çû acîlê em wan didin razandinê şerîtê qalb dikişînin, em tansiyona wan digirin, em qalb enzîmî wan mêze dikin. Gava ku normal derket em 2 saet paşê tîsa wan tehîla tekrar dikin. Gava ku tişkî derket qalb enzîmî zêde bû ya şerît degiş bû em wan didin razandin, em wan digirin anjiyoyê. Gava xitmandî hebe em müdahale dikin. Ji bo ku nexweş sıkıntı ki wan çêbû gava bîn çikiya sing êşiya muhakkak bi ralviya diqet bikin. Me temaşe kir tenduristiya xwe gelî temaşevanan tenduristî mühim e. Biçine doktora meîne bibin ol tenduristiya xwe mêze bikin. Birêz Leyla Güven dibêjim ji xwe te ser wê bigota tiştek ne? Yani tim gotina te nîvî mabû ji ber wî kekşer ketibû navê ez dixwazim te Yani ji bo ku hilbijatina herêmî cihanê tu dera de hilbijatî wanî nayê wek Erdoğan û MHP Devlet Bahçeli ev birêya dibin ya. İttifaqek mezin e li hember İttifaqek Kurda. mezin tabii her demê de wisa bû. Wextê ku mesele Kurd be, mesele hebûna Kurda be, mafê Kurda tê de hebe, her tim wanî tabii şerê sêyemîn rojhilata navîn destpêkiriyê û berdewam dike. Yani ew jî vêya baş dizanin yani.
Rojava jî baş dinirxînin zanın ji ber wê tirsa wan herî zêde ya çawa Kurd li wê derê mafdar bin ji vê jî pir acizin yani hilbijartinek heremî li cîhanê bi vî rengî tucarî nayê meşandin bi quvveta dewleta xwe bi perê dewletê bi perê dewletê hilbijartina xwe dest dibe û wek şerekî dike wek diçi şerekî yani mesele nezik buna mesela wan wek hebûn û tunebûna wan be bi vî awayî nezîkî hilbijartinê dibin ji ber wê dibêje beka sorun heye ji ber wê dibêje em ne welatê wê ji Kurdistanê herin kî de here kubra here ji ber wê kî sînevizyonê xwe de xwînmêjekî qatilekî bi biçim mizgeftekî insana qetil bike û bi sînevizyê wan temaşe dike yani tişkî ecêbe tişkî em bêjin wek aqil wendakirin hebe yani kes mere tişkî wanî tune yani cîhanê tişkî wanî edvexê mînakek wanî tune tiştê îro ew pê dike Hitler ustabiye. yani edve ji Yani vê nez jî yani nêzik buna çawa mere temaşe dike Serdem hatiye guvaranda raz dibêjin lêle Dibe tav rast e. berku serdema teknoloji demokrasiya û dinya em behsî 1937 û çila û niha 2019 berwendê rast e tişkî biyayê eğer de diçi seçima yani heremi yerel diçi seçime gerekti teşaredarı olarak çıbıkın projede hebe ya jidi ji Ankara merkezi artık tekiliye xo bajara bir artık kutbıkın bira bajar biseri xabre ve bibin tişki yani de gündeme mantına ya amal hem beri kurda evet da yani yapıdı o bir avay biçi seçimi gerek em jwani nezik bibin ew çawa wanî nêzik dibin em ê jî nêzik bibin gerek gelê Kurjî wanî nêzik bu hilbijartinê hebe her wa sandiqê xwe dengê xwe bişixulîn armanca wan ku ew ku gel neçi ser sandiqa û dengê xwe neşixulîn çiş destê wan jî bikin ama milci mesela hilbijartina herî dawiyê El Cizîra Botan bu wextê me re birê xistin be wextê xedî terketina me Nikarin tiştek. ya Cizîra Botan ser sandiqa polîs neman derbas bûye tişkî wê derê bikire artık destê wan dernema yani ew rewş dîtin sek dîtin gerek mere büyü sekne büyü rewşê û tifaqê nêzik wan sandiqan bibin wek me got ew jî şaxê tekoşînekî büyü em nêzik bibin rastî di rojava me de tişkî dinê jî heye bi pêşî Rojava metelîne Rojava herkesi dawe. Rojava gelê artık büyük Rojava cîhanê de yani greva birçîbûnê dibêjim bi pêşengte Leyla Güven her de here çalekî jî bilind dibe Leyla Güven jinek Kurd dayîkê hevseroka me Kongra Civaka Demokratîk parlamentera me Colemergeyê o di jiyana xwe de mij 2 salê vê dawiyê me pevrê ji xebat kiriye yani derbê zor û zehmet de me xebat kiriye em hevdû bi wî awayî jî nas dikin pevre rûniştin çadira pevre manin bi fikr û romanê rêberê gelê Kurd xwe pêşxistiye bi wê bilîncê xwe pêşxistiye o di jiyana xwe de her tim tekoşîn kiriye o îro jî tekoşîn dike Leyla Güven baş tiştekî girîng dît yani her dem rast ji bo me dîrokî ji bo çünkü tekoşînek dê dan ama ev dem ew tehlîka mezin Leyla Güven dît yani topyekün hemberî Kurda AKP MHP ittifaka faşist topyekün bir yareksendiği merkeza ve İmraliye şahsiyata rêberê gelê Kurd tevayî gelê Kurd tevayî rojilata navîne ew topyekün êrişa qirkirinê Leyla Güven dît Xeseriya Demokratik de Leyla Güven jî di wan taxa de bû yani zaten ji wê çaxê ew çöktürme planû heta vê gavê nêrînê dewletê nêrînê Tirkiye nêrînê Erdogan û çetê wî diyar zaten ev dît ji ber wê ev çalekî dest pê kir seknek rûmet seknek îradak herî mezin e bilincek herî mezin e yani o Leyla Güven ev sekna xwe ev îro ev tekoşîn dest pê kiriye ev tekoşîn bilind dibe çi bibe bira bibe yani hîn ne dereng gelek Kurd gerek veya basanın em bedeng bimînin hevalê me êku bikujin ne dewleta Tirkiye Bê dengê ev xweran mirin nabîne ji ber wî jî em dengê xwe em bêjin yani tiştek her hevalekî me bi qîmetin bi değerin
biçil salan nave tekoşine denin. Biz salan nave tekoşine bedeli pir grandanın. Hevali Mustafa, hevali Leyla, hevali Nasır. Yani ev heval her yek em wan cihanê degişnak. Gerek bi vê nêzîkbûnê bêdengiya me jî ew wan bikujin. Ji ber wê yekê bi rihê Nevrozê, bi rihê çardê tirmehê Leyla Güven dest vê çalekê kiriye gerek em jî bi wî rihê gelê Kurd jî bi wî rihê nêzik bibe dereng gerek em nemînin. Sibe ez bawer dikim li qada da wextê gel biçi qada ew ê ji bo ku şikendina tecrîtê û têkçûna hêza faşîst û azadkirina Kurdistanê gerek em sibe bi wî wanî biçin qada bi wî hişmentiye biçin qada em ê biheriqin qada ez bawer dikim gelê Kurd jî biçe eğer em dixwazin vê tecrîtê bişkînin û ji bo ku hîn hevalê me tiştepiyên hatiye gerek em ji bo tecrîtê şikinandinê sibê li qada bil Nevrozê bin. Spas dikim. Gelî temaşevanan gelek dosya me hene, niha dosyekî me dinê jê em hevra temaşe bikin. Gelo onduzanın oksijen asarruya erde cevap ekti. Oksijen çavkanya jiyaneye, le çavkanya oksijen içiye. Geleke söybecin daru darıstan, le nevsaye. Li cihane her zede kevzinkesk ava oksijeni dededer. Kevzinkesk aveş hamu daru giyayan duka zededir oksijeni çetkin. Bu kasi 20,000 cureyin kevzinkeske hene. مامستەکێک شار لەسەر نەورۆزê wan nîqaşê xwe kir û mîtolojiya wî hinek ziman tiştên ku hûn dawiyê da bibêjin tiştên ku hûn dixwazin bibêjin hebin hêdê de em bawer nestim em têne dawiya bername ji ber wî خالد يعني يا داوية أبا كو إيرو ji bo tiştê ku me negotibe hebe ku bîniz نا يعني قالك تشتهنا لسر نوروز مرو بجلي يعني تشيروكا نوروز دستانا نوروز دورو دريجة يعني بقاسي أقيانوسا كي مجاركا جرينجو كورا لي لسر جرافين برشيبوني انسان مازن دبي حركتي دا هرتم اوين كو پیشنگن فداکارین مازن جیبونه لیلا گوان دست به پیواجوه که کر خو به تناسری خو نها به هزاران کس زندان و گرتیگه ها دا دست کتنه پی شوپاوی و به صدان کس جی لأوروبا لحمود درين دنیای ولاتن أوروبا جیان هری خوش لهر دری کتنه پیوی شوپی و داخازه او جی داخازه که مشروعه داخازه که انسانیه انسانک 20 ساله ده گراوه که دا سرگرتی ده حجره که دا چما سبب انسانک و ابقاز دستکف بوما آفراندنه ابقاز فکر و ایده نو چکرنه جبرکو باندورا وی لسر جواگه لسر حرکت سیاسی لسر وقت بیجن رایا گشتیا کردا و دنیای باندورا خو هیا ناهلن کس ببینه چما کی گوتیه کی جان حق و حقوق تا وقتا کریتیکن مافی مروفاین پارلمان اروپای پارلمان نظام کوپنهاگن تا امضا کرنه تو نکاره سرک اجالان جگرتین دنیای سیاسی جدا ببینه همو کسین دن حتی دجمنیته حق و حقوق وان هیا وکیل وان ببینن مالبات وان ببینه چما سرک اجالان ریبری ملت کیه نکاره کس ببینه جبرویجی ام دبینین کو کسک پیشنگا پارلمانتره پیشنگا چینه که بر فریا جواکیه رابویه دست بی کاری کریه او حرکت که چه جارا نکاره بیداویه بلا وی خون و خیالا جبیر بکن که کرد جبرو شوندا دما بکارن 2 میلیون انسان بی نقاده و نوروز پیروز بکن به 6 میلیون دنگ خوب بدن پارتیه که سیاسی کو حجم روان به 18 میلیون تو چاوا دکار دنگ 18 میلیون 20 میلیون 30 میلیون انسان نبینه و نبیهیسه جبرویجی لرخ پیروز کردن نوروزه لرخ دست کفتن شورش روجاوای کردستانه لرخ باندورا نوروز و حرکت با کره کردستان لسر پرچه دنیا کردستانه مثلا گروا برچیبونه یا جهلا لیلا گوان و هاتی دست بکرین گره که
کسین کو خودی وجدانن کسین کو خو انسان ده حسبینن کسین کو دزانن حق و حقوق چنه گرک خودیتیل و بانگی بکن گرک انها همو کردستان را به سرپیا او یه رابن سرپیا جی او یه ببینن جی ترک گرک یک تش بزانن رای درین دولت ترکا پککی چه گوتیه ده پراکتیک دا به اراده خو به جان خو به فداکاری کادروین خو آنیه جیشی جی به جیشی کریه اف فلسفه سرک اجالانه سرک اجالان تم ده بیجه او ده پیجه جی بروی هنده جی اگر اوان درنگ سرک اجالان بکریاره که تروریستی رواندن او نکارن به میلیون انسان شاگردین خوندنگه هاوی همیا خلاص بکن او صبح امیوان دیمنا لکردستان به تایبەتی لە باکوڕی کوردستانی پەرچدنی کوردستان جی ببینن وجدان رازایی وجدان راکتی گرکه ببینه بانگا داخوازن مشروع و انسانین لیلا گوون و هزاران کسی که کتنه پیشو باوی هم گوتنه پی داویش بگرن هیزا فاشیست AKP MHP اتفاقوان ev ku gelê Kurd çi sal bi tekoşîna BHP û bi ked û bedelê giran ew nirxê Kurdî destxe dixwazin van nirxa komple ji ortê rakin dixêmenê herê bi rûmet jî şehîdê me ye ew dixwazin êrişa ku ser şehîdê me Zülküf Gezen jî ser cenazeyê wî dihat bêmanî ew baş dizanin ki nirxên gelê Kurd نرخ به تکوشنی هری زیاده وطای مزن شهید می او ایریش بروی بو دخوازن که گلی کرد بیرومت بی او کن نرخ مکری دست خد دخوازن قشا جورتی راکن او کرکرنه که چکی yani rojlata navin de euro şer siyemin heye yani peşe de dirok ev tabii ki ev der ki hole ev viajı başta zanın o bir nezik bunu deser geliyor Kürt ama sibe geliyor Kürt gerek bedelen birrahi şkanandına tecrid biçin qada birrahin Kürdistan'a azat biçin qada birrahin tekçuna AKP MHP faşist ittifaka faşist büyürhi gerek biçin qada az bavar dikim gele Kürd sibil qada be ev bixirin ev agri nevrozi geç bikin tavay Kürdistan'ı ol cihani tavay Hem spas dikin li ser navê ekîba Rojbaş bi tevlîbûna we Perez Leyla Birlîk Perez Kekşarora me spas dikin ji mêvandariya we mala we hava gelî temaşevanan bi rastî jî mêvanên me gelek tiştanên ziman em jî berxwedanê girtîgehên û berxwedanên birçîbûnê girevên birçîbûnê silav dikin taybetî silavên germ ji bo Leyla Güven û havalên wê ku birçîbûnê dane hezar kesên bi hezarên kesên ku di girtîgeha de di girevên birçîbûnê dane taybetî ji em sersaxî ji bo malbata Zülküf Gezen dixwazin û em we bi dawî bi dîmenên Newrozê bi klîbekî dawî em dawî bername xwetînin em dibêjin hetanî bernamekî dinê bimîn di xêr û xweşî de vê demê bi xatirê we